Silah şev baş, êvar baş hevanno. Rewşa me bi vî şeklî ye. Ji rêveberên Rojavayê Kurdistanê Salih Müslim li Başûrê Kurdistanê bû, li Silêmaniyê bû. Çû ser gora Mam Celal Talebanî. Xemgîn bû, hestiyar bû. Nekarî pêşî li hestê xwe bigire, xwe nîşan da. Pişra daxuyanî da çapemeniyê. Hevdîtina wan heye li Başûrê Kurdistanê. Weke heyetekî çûne wê derê. Ji Bakurê Kurdistanê jî wê hin kes biçin. Niha hevanno. Me vê nîvrê di derbarê Tayyip Erdoğan de hin tişt gotin. Berfirahiya gotinên Tayyip Erdoğan de gefekî ciddî li heber milletê Kurd heye. Tayyip Erdoğan çi dibêje? Ew Kurdên ku Ankara, Şam ji xwe re nekin qeble wê dawiya wan xirab be. Ew ê bi kuştinê re rûbrû bimînin. Dibêje dema ku me şûr kişand, yan jî şûr wextê ku hat kişandin, êdî gotin namîne. Şer û pevçûn dest pê dike, xwîn dirije. Belkî qismekî ev gotina wê rast be eger li ser xwe nebêje. Eger baweyekê giştî şîrove bike di dema şer û pevçûnan de cih ji gotinê ji diyalogê re namîne, gotineke rast e lê eger weke gef nebe, weke tehdît nebe. Eger weke gef be, weke tehdît be, Tayyip Erdoğan bile zanibe milletê Kurd têre ji tehdîtên dewleta Tirkiye jî, ji tehdîtên Tayyip Erdoğan jî tiştê ku we 23 salan da kir ji xwe we kir. Ji vê saetê şûn ve êdî ne quweta we heye ne hêza we heye. Ji xwe dewleta we li ser sergo ye, di krîzekî pir ciddî de ye, yek peyn lêxe hema hildiweşe, hûn li Sûriyê weke dewleta Tirkiye hûn nikarin bilivin. İsrail bi qasî bajarekî we tune ye, ketina nava Sûriyê li we qedexe kiriye. Êdî hûn nikarin bi rehetî bikin Sûriyê jî. Duh peymana veşartî ya di navbera Sûriye û İsraîlê de me ji we re eşkere kir. Peymanekî girîng bû, ez di wê qenaetê de me. Îro jî wê peymanê encamê xwe nîşan da. Çi bû? Niha Colanî Ehmed Elşara derketiye dibêje herçekirin netê da em amade ne her tiştî bi Kurdan re nîqaş bikin. Pergala nenavendî jî di nav de em dikarin nîqaş bikin. Hem ji bo Kurdan, ji bo Rojavayê Kurdistanê, hem ji bo Swêdayê. Em amade ne her tiştî bi wan re nîqaş bikin. Federasyon dibe tirsa me heye ku me ber bi perçebûnê ve dibe. Eger perçebûn nebe, em amade ne her tiştî nîqaş bikin. Niha beriya niha jî me bîstî bû, hin rayedarên Rojavayê Kurdistanê beyan kiribûn ku Ehmed Elşara bi xwe amade ye her tiştî nîqaş bike, bide bistîne, lêbelê ji ber zextên dewleta Tirkiye nikare gavan bavêje. Ez dibêjim qey rast e. Parlamentoya Iraqê îro lîsteya balyozên nû yê Iraqê pesend kir ku ji 93 balyozan pêkte di lîstê de 19 Kurd hene, ev jî baş e. Mesela bifikirin ev Kurdên me ê Başûrê Kurdistanê bi kurdiyetiya xwe dibin balyoz. Yani sefaretxaneyên Iraqê de wezîfedarin. Ev mühîm e. Xwezî li Tirkiye jî rewşekî wisa hebiye. Tayyip Erdoğanê ku radibe gef li Kurdan dixwe, hên nikare Kurdekî bi Kurdbûna wî wezîfedar bike. Di nava Partî AKP de pir Kurd hene, lê bi şertê ku bibin Tirk ancak dikarin wezîfe bigirin. Êja niha rabûne Tirkîtiyê li ser me hemiya jî ferz dikin. Ez aniha daxuyaniya wî jî were bixwînim. Serokê Demkiyê Sûriye Ehmed Elşara mağduriyetên Kurdan yên beriya niha qebûl kirin, got ji bilî cudabûnê hemû çareserî dikarin werin guftugû kirin. Ehmed Elşara her wiha diyar kir ku ji bo Swêdê çareseriya leşkerî li ser masa wan tune ye, ew vê yekê nîqaş nakin, federalîzm me ditirsîne, rêya ber bi perçebûnê ve ye, lêbelê çareseriya ku niha edî em dikarin li ser bisekirin nenavendîbûn e. Ehmed Elşara di civîna xwe ya bi nûnerên medya ereban re di derbarê siberoja welatê xwe de hin peyamên girîng dan li gorî nûçeya rojnameya Ennehr ya Kuweytê. Ehmed Elşara bi tundî li dijî bangên cudaxwaziyê yên welêt derdikeve, bi taybetî behsa Swêdayê dike, teqez kir ku hewldanên bi vî rengî wê tenê wekî xeyalekî bimînin.
چارەسەری لەگەل کوردان لەگەل خەلکی سوێدایە tenê di çarçoveya yekperçeyiya welêt de ancak mümkün e. Siyaseta dewletê ne li ser bingeha torhildanê ye, li ser bingeha lêborînê ye. Ev jî gotinekî girîng e ez dibêjim qey. Ehmed Elşara dibêje ji bilî cudabûnê hemû çareserî li ser Kurdan li ser Swêdê tê nîqaşkirin deriyê diyalogê êm e vekiriye heta dawî. Serdemên rejîmên berê neheqî li Kurdan hatiye kirin. Li ser mağduriyetên Kurdan yên di serdemên borî de lihevkirinekê heye. Êdî mafê wan di nav yek welatî de êdî misoger e. Ehmed Elşara dibêje aloziya li Swêdayê behsa wê derê dike te qes kir ku destwerdaneke leşkerî dibe wê nebe çareserî. Pêwendiyên Swêdayê yên bi Şamê re xurtin di dema borî de hemû aliyan şaştî kirine araya çareseriyê tarîf kir li gorî xwe. Çareserî ne leşkerî ye? Çareserî ew e ku rewş were aramkirin di çarçoveya yekparçebûna axa Sûriyê bigihêjin encamekî li ser bingehê razîbûnê. Yani hemî alî ji tiştan razî bibin û Sûriye perçe nebe. Ji bo Sûriye perçe nebe dibe ew hewldam. Ew di nava xebatan de bin. Karzan merheba bixêretî. Gelek spas Valbedran. Niha Karzan tiştekî em dixwazin fehm bikin niha Başûrê Kurdistanê di meselên siyasî de ber bê ku derê ve diçe. Kaos heye, krîz heye, çi bû? Pêşî tu mesela Silêmanî hinekî vekê paşî em hêdî berfireh dikin. Ewsa kin bibêje rihet be. Mamostawa hemiya jî dît roja 21 mehê li Silêmaniyê êrişekî çêbû ew êriş di çarçeveyî operasyonekî de bû ku yani Mehkema Silêmaniyê evekî derxistiye ji bo Lahûr Şêxcengî hekê girtinê mafî girtin ji bo Lahûr Şêxcengî û birayê wî derxistibû. Beriya ev bûyêr biqewme Lahûr Şêxcengî bi çend rojekî beriya wî aynî rojê de jî Lahûr Şêxcengî li Ezayê de ye. Çûye Ezayê sersaxiya ji bo alemê. Ez çima dixwazim bî gotinî bixem pêş de ji ber ku rayedarên Silêmaniyê pir rehet karî bûn Lahûr Şêxcengî di Ezayê de derdorî wî bigirin dema ku derdikeve ya ser rê dema ku vedigere mala xwe derdorî wî bigirin û wî bixin zîndanê de wî bibin. Dikarî bûn bi salaya yani mesela ev bûyerê ku niha îddiayekî pê tê kirin ku qaş û hewildanekî hatiye kirin ku li Silêmanî kudeta derbe çê bibe yani ev bi salaya ev gotin di ortê de ye di ortalikê de têw diçe digerê çend cara bavel Talibanî hegî were were bîra we li dema hilbijartinê de meha 11 sala borî sond xwar got li Duhokê sond xwar got ez ê wî kesekî ku li Silêmaniyê ez ê wî ya bi agir ya bi xweşî ez ê wî derxem ji Silêmaniyê. Ev gotinî xwe pêk anî bi rastî soza xwe bi temamî pêk anî bi agir Lahûr Şêxcengî girt. Bûyer bi rengekî kekî bedran tiştekî mirov matmayî dimêne. Di hundirî bajarê Silêmaniyê de neh tank hatiye şolandin, neh tank birine pêşiya mala wî bi tank li malê wê xistine. Bi hezara çekdar lê xistine, bi hezara çekdar derdorî mala wî girtine. Tiştê ku li nav bajarê Silêmaniyê de tê gotin behsa 5000 heya 6000 çekdar tê kirin. Lê medyayên Iraqê doh belav kirin yê Bexdayê 3-4 medyaya belav kirin ku 28000 çekdar ji bo wî operasyonê hatiye bikaranîn. Ez tenê bîrim bîra temaşevana vê gotina te eger bu xwestana dikarîbûn Lahûr Şêxcengî li nava Kolanê li nava bajêr bigirtana bixistana bin çavan bibirana problem dernedike ji ber ku ew yek ji wan kesan e ku pir rehetî di nava cadê de Kolanê de digere keremke. Bele. Yani rehet karî bûn bila çend kesa jî pê rabe çend ew jî pê rabûya dikarî bûn wa jî bigirin. Armanc girtina wî armanc girtina wî ba bi wî rengî rehet dat girtin. Lê kekê bedran ev pirsgirêk ev e di orta bajarê Silêmaniyê de bi hezarî
چەکدار تێنن ناوە باژێردا شەف حەییا دانە سبەیە سعات هەفتی سبەیە باژاری سلێمانی کەس ناڕازێ هەر کەس گوهداری تانک و تۆپ و هاوەن و درۆن و تەقیناک و لەسەر ماڵە لاهور شێخجەنگی چێ دەبێ دەکەن کەس ناڕازێ ترس و خۆف دەکەبێ نابدەوی گەلدا گەلی باژاری سلێمانی نەڕازا بوونویشە بێ ڕۆژا پایویراژی ژ ترسێ و ژ تۆقینێ ژوا هێزین ئەسکەری مەخابن دیمەنێک و دەردەکەبن کەکێ بەدران دیمەنێکی پر خرابن پشتی بویەرێک و قەومیە چەکدارێن هێزا کۆماندۆ یایەنەکە تشتێک و بسەری وا کەساتی ئانینە بڕاستیدا ئەو دیمەن تەنیا دەدونەما داعشدا هاتیە دیتن مەخابن ئەزوی گوتنی دەکەم لێ دناوبەری دوو هێزین کوردیدا دناوە باژارێکی وەکە باژاری سلێمانیەدا دیمەنێک و هات دیتن دەستی بە دەیان چەکدار هاتیە گرێدان و لەسەر زگ وا درێژکردە و ینی شکنجەی دەرونی بەوا دەدەن کردن ئەشکنجەی جەستەیی دەوا دەدەن بەوا بسەروادا پێکتێنن ئەف دیمەن تەنیا داعشێدا مەدیتیە داعش لە هەمبەر هەر کەسی گرتبا بەڤی ڕەنگی تەعامل پێرا دەکرد شەر چێبوو بخواسی 3-4 ساعتان شەر دەوام کرد بەلێ چەند کەس هاتن کوشتن تشتێک و نەها دفەرمیەتێدا حەیا نەها ڕایەدارین باژارە سلێمانیە بەڵاوکردنا دەبێژن 5 کەس هاتیە کوشتن لێ ئەف 5 کەس سێ ژ ئالیە یەنەکەنە دووژی ژ ئالیە لاهور شێخجەنگیە لێ ئیرۆ بەرپرسی ڕێکخراوی CPT یا ئەمریکی لە باژاری سلێمانیە گوت دەبێژێ 20 کەس حەیانەها نەخویانە ژ ئالیە لاهور شێخجەنگی ئەف کەس هین نەخویایە گەلۆ ژیان دەکەن مرنە هاتنە گرتن قەدەراوە نەبەلیە 20 کەسا قەدەری 20 کەسا هین نەبەلیە لە باژاری سلێمانی چی بۆ هاتیە تشتێک و ئینسانێک و هاتنە دەسە سەرکردن بە سەدانن بە سەدا ئینسان هاتنە دەسە سەرکردن دە ماڵی لاهوردا دە هوتێلاویدا ئەو بارەگاهی پارتیاویدا هەمی بە هەفتوورا بوون ئەو بارەگاهیوی هوتێلاوی و ماڵاویژی هەمی لە کێلەکە هەفتوونە دووردا بە سەدا ئینسان هاتنە دەسە سەرکردن لێ حەیانەها ڕایەداری یەنەکە ناوی کەسێک و دەسە سەرکردە ئاشکرا نەکردە ji ber wî jî malbatên kesên ku li wî bûyerê de hatin deseserkirin ya jî şehîd bûne ya hatine kuştin ya jî tiştek bo hatiye heya niha nizanin roleyê wa li ku derê ye hinek ji wa ev hundirî du rojaya asayîş bi hinek malbata re diaxive carna asayîş telefonî malekî dike dibe lawî we cêm me ye werin serdanî wî bikin بەڤی ڕەنگیە حەیانەها ڕاستیە بویەرێ بە ڕەنگێکی و چەند کەس دەسەسەر هاتیە کردن چەند کەس دەناو زیندانێدایە ژغەینی لاهور و پۆڵات برایوی کەسێن دن پرانیاوە نەبەلینن نەخویانە کەس نزانێ بانە هاتنە گرتن هەنێک ماڵبات هەنە نەزانن زارۆکی وە هاتیە گرتن یاژی مریە یاژی چ بەوە هاتیەیانی پرانیە بە ئینساناژی ji derveyî bajêr ve hatine demî xwe de û hinek ji we berpirsî yenekê bûne yek niha berpirsî govendîkî Lahûr Şêxcengî berpirsî govendîkî Celal Talebanî bûye di demî xwe de lê me dît berpirsî govendîkî Celal Talebanî ku niha berpirsî govendîkî Lahûr Şêxcengî ye destî wî hatibû girêdan wî xistin nava erebê de wirin درێسکرێک دەوردا چییە ئەس چما وا چیرۆکا بەحەز دەکەم بەلکی تەماشەوانی بێژن چێ فایدی خۆیە فایدی خۆ ئەوە ئەف بویەرێک و قەومی بویەرێکی دەسەڵاتداریە باشووری کوردستانەیان بویەرێکی ناکۆکیە ناوبەرە دەسەڵاتداریەدایە بویەرێک نینە و باژارێکی پێوەرێ شەوتاندن باژارێکی بەوی هۆڤێتیە شەڕێکی هۆڤانە تێداوەرێ بەشاندن دناوبەرە دوو دەسەڵاتداریەدا باژارێکی پێوەرێ شەوتاندن و هەلا هەلا دەکەنگێدا دە دونەمێکیدا و گەلی کورد
هێدی نێزیکی ئازادیە خۆ دەبێ گەلی کورد لە ڕۆژاوایی کوردستان بەر بە ئازادیە خۆ بە گاو ئاوێتە 34 ساڵە فەرمانڕەوایەتی لە باشووری کوردستاندا بە دەستی کووردا بەڕێوە دەچێ 200 ساڵە 21ەمین دانا جیهان کەتیە پێشکەتنێکی داک و ئینسانە هەفتوو ناخۆن هەفتوو ناکوژن لەسەر دەسەڵات لەسەر پارە لەسەر دزیە وڵات تشتێک و هەیە و جواکی باشووری کوردستانێ پر عاجز کردە ئەف دەسەڵاتداریە هەرێما کوردستانێ ji bona berjewendiyên xwe amade ne gelî başûr bajaroka qederî gel hemî bixin bin tehlîkeyê de weke ku me dît di dûnema kevin de jî ev tehlîkane me hemî dîtiye yanî tiştê ku li Kerkûkê qewmî di 16 Oktoberê de aynî ji bo evî rayedarên Başûrî Kurdistanê bû tiştê ku niha têne qaşkirinkekî bediran ev bûyer bi rengekî bûye li hevkirina navberê mala Barzanî û mala Talebanî da bûye ji ber ku ev bi salaya ev nakokî dewam dike nakokiyek ku navberî piştî ku Lahûr Şêxcengî ji yeneke veqetiyaya heya roja îro bi dehî cara bavel Talebanî hewildan kiriye ku hêriş bike ser Lahûr Şêxcengî ama di navber de QDP de ortê dabûye QDP rêne dide hinek berpirsên din ew dikirin müdahale dikirin lê vê dawiye êdî ew müdahale jî nema ji ber ku ji bo pêkanîna hikûmet em binêrîn em dîqet bikişênîn ser wî tiştî deme berî neha helbijartinekî li Herêma Kurdistanê çêbûye helbijartin ji bona parlamentoyê Herêma Kurdistanê û boî tayînkirina hikûmetekî nû kabîneyên nû ya hikûmeta Herêma Kurdistanê lê ne hikûmet hatiye pêkanîn ne parlamento aktiv bûye piştî de heyve niha li ser pêkanîna hikûmetê yeneke QDP deh meha li hev rûdinên ne van rûnîştina da li hevkirinê ku binîve hatiye çêkirin bibî rengiye navbera Barzanî zextekî mezin li ser Talebanî kiriye ku deverî Silêmanî ew devere ku heya niha hêzên opozîsyon têda derdikevin dengên nerazî li hember rayedarên Başûrî Kurdistanê teniya li Silêmanî da derdikevin li Hewlêr û li Duhokê baxê wî digirin ya dixin zîndanê ya jî her çî bi serî wî tênin em bizanîn em dibînîn bi hezara însan reviyane ji wî bajarê niha li bajarê Silêmanî bi seda çalakvan rojnamevan siyasetmedarî deverên behdînan û deverî Hewlêrê li Silêmanî rûdinin ji ber ku li wê derê wê werin girtin wê werin binçavkirin ew rexne digirin li deselatdariyê niha Barzanî tam mercekî ji bo bavel Talebanî ev daniye ku gerek hemî hêzên dijber ya Herêma Kurdistanê li navçeyê Silêmanî werin tunekirin û bi vî mebestê jî em dibînîn beriya her kesekî Erem Qadir serokî partiyekî ye têgirtin beriya 4 hefte yanî mehekî berî niha ew têgirtin li bajarê Silêmanî piştî wî serokî Nifşanû Şahswar Ebdulwahid beriya 2 hefte hat desteserkirin li mala xwe de ew jî saet 10 şev dane ser wî de li mala wî de wî revandin gotin qaşo ew jî li alî mehkemeya Silêmanî ve dawayekî ser heye lê 10 şevê çûn ser mala wî wî girtin bi roj xuya bi roj mehkeme biryar dernexistibû 10 şev derxistibû neyse evî Lahûr Şêxcengî jî bi aynî rengî ye bin navî qaşo ve biryarî dadgehê heye dane ser wî de Pirîskirêk ev kekê bediran hemî tirsê ku li Başûrî Kurdistan niha li alî her kesekî ve çêbûye ew ku bajarê Silêmanî bibe bajarekî zîndankirî weke bajarên din ye Başûrî Kurdistan pir balkêş e ma bafil Talebanê ew qas dibin dikare bike bin tesîra Barzaniyan ma çima yani gotina wan bîne cî Mamsa berjewendiya we bi hevdû raya niha li Herêma Kurdistanê de em hemî jî zanîn di sala 2014 heya roja îro di bin navî abûriya serbixwe de tiştek dimeşe ew jî pirîskirêka petrolê ye petrol li Herêma Kurdistanê de hat firotin lê ne parê wî xuya ye
سەرداژی گەلی باشووری کوردستانی نەها 30 ملیار دۆلار دەیندارن ji ber ku petrol firotine. Yani tiştekî pir ecîbe balkêşa ha di dinyayê de tiştî wisa ji xeynî herêma Başûrî Kurdistanê li çi ceberî dinyayê tiştî wisa rû nedaye. Yani Başûrê Kurdistanê ji ber ku petrol firotiye ketiye bin deyna? Petrol firotiye lê deyndar derketiye. 30 milyar dolar deyndar e Başûrî Kurdistan ha. Yani zarokî insan gerek deynî hikûmetî herêma Kurdistanê bide. Ha piştî ew biryara ku desaladariya Bexdayê da û petrola herêma Kurdistanê hat seklandin firotina petrolê tiştek heye di navberî yeneke û Qedepeyê de ku petrol bi rengekî qaçax li her derekî tê firotin. Hem li aliyê Silêmanî hem li aliyê Hewlêr û hem li aliyê Duhokê. Ev firotina vî petrolê hemî bi dabeşkariyê ye. Yani rojane çi qas pare tê di vî petrolê ve bi navbeynkariya yeneke û Qedepe di nav xwe de par vekirine. Ha ev mercê ku niha Bexdayê daniye hêdî hemî tişta ji destî rayedarên Başûrî Kurdistanê derdixa ku petrol bi temamî werê derxistin petrol bidin şerîketa Somos şerîketeke li Bexdayê petrola Iraqê derdixêne û diba derve. Ha hemî hewldanî Bexdayê bo vî tiştî ye û rayedarên Başûrî Kurdistanê jî niha naçar mane ku razî bibin rojî 230,000 bermîl petrol bidin Bexdayê. Lê hekî rojî 230,000 bermîl petrol bidin wî demê kem demêne ne wek berê ye. Niha gelirî wa wek berê namêne. Gelir kêm dibe. Di ser wî gelirî ji bona li hev bikin gerek herkes tiştî xwe merc û şertî xwe bi seriya din de dida rûnîşkandin. Hevan hemî pirsên di serê xwe de bipirsin ji kerema xwe re binivîsînin soz ez ê bixwînim ji Karzan Alî re bila bersiv bide we tiştên bê heqaret. Baş e pirsê xwe bipirsin. Niha Karzan Alî ve çend mehe yek çima Başûrê Kurdistanê girêdayî meşiyê ji Bexdayê ye. Ew nayefhem kirin. Çima aboriyekê xwe xweser çê nekiriye meşê karmendê xwe, memûrê xwe, karkerê xwe çima bixwe ji bütçe xwe nade her meh mirû çiwa li benda Bexdayê ku meşa bişîne û neşîne û millet mağdur be niha rewşa meş çiwa ye millet mağdur e heqeten. Mamosta ji sala 2014 ve li herêma Başûrî Kurdistanê sal bûye 10 me. Sal me 12 me he li Başûrî Kurdistan. Sal li Başûrî Kurdistanê niha 10 me he. Xuya wê îsal ne 10 me wê bibe 8 me ya jî 7 me. 7 heya 8 me. Ji wî pêvetir tune ye. Ji ber ku her sal mehêk ji salê kêm dibe li Başûrî Kurdistan. Em di aliyê mûçeyê vedibêjin, di aliyê meaşê vedibêjin. Yani meaşî karmendên herêma Başûrî Kurdistanê ji bo mûça kêm e bi rastî. Ev bûyer di kengê de diqewime di sala 2013 dema ku herêma Kurdistan wî demê 117 ji maliyeyê Bexdayê dihat nava axa herêma Kurdistanê û 117 bi rastî têra meaş dikir, têra xizmetguzariye dikir, têra her tiştî dikir. Yani tiştekî kes kêm tune bû. Rayedarên Başûrî Kurdistanê di bin navê qaşo xweseriya Başûrî Kurdistanê de rabûn îddia kirin got em abûriya xweser ava dikin. Abûriya xweser bi çi? Nêçîrvan Barzanî derket pêşberî hemî gelên Başûrî Kurdistanê got em ji niha pê ve petrolî herêma Kurdistanê derdixînin hemî kes gotin ihtiyaca Kurd bi dirxistina petrolê nîne di vî demê de 117 pareyî Bexdayê tê nava herêma Kurdistanê de û têra me hemiya dike. Got na em ê derxin em ê bi wî pareyî petrolê hemî hem welatiyekî li herêma Başûrî Kurdistanê mûçeyekî yani pişkekî bidin hawlatiyek hemû hawlatiyekî li herêma Kurdistanê de heye. 2014 heta sala 2023 petrola herêma Kurdistanê hat firotin bêyî ku kes zanibe
پارەی وی کوبە دچێ چ قاسایە چ قاس نینە ڕۆژی نێزی 9 ملیۆن بەرمیل پەترۆل دەهات دەرخستن و دەهات ڕێکردن لە ڕێیا تورکیایە بە تشتێک و بەغداد دەماک و بەرمیلێکی پەترۆل لە بەغدایە تێ دەرخستن تەنێ نێزیکی $8 دەدا ji بۆ برناوی دەرخستناوی لە هەرێمە باشووری کوردستانێ سەری بەرمیلێکی $26 دەدا دەوڵەتا تورکیایە سەری بەرمیلێکی $26 دەدا وی دەمێن نیوی پارە دەماش بۆی هەرێما کوردستانی وەکە تاوانیەکی تەدید تشتێکی ژعاردێتە دیتیە و تەداوێژی ئەمە بلا بهەرێ بە چ ڕەنگی بێ بلا هەرێ بلا دەرکەوێ گرنگەوە بلا هەرێ دەربە بەبی ئیدعاەژی فایدا دەولەتە تورکی چی بوو نە فایدا دەولەتە تورکی gelek چی بوو بەلێ مشتەراکو ینی هەر بەرمیلێکی پەترۆل $9 دەکەلفێش بۆ سەکینیە بە بریارە عێراقی بڵێ سەکنیە ساڵا 2023 داویە 23 بە سەکنیە بەڵێ لێ پرسکرێک ئەبە نەها هەرێما باشووری کوردستان 2017 ڕابوو دەربەی مەسەلەی پەترۆڵێ ئابووریا خۆسەر نەکو نەکاری بە ئابووریا خۆسەر سەرکەتنێ بەدەستخینێ شکستێکی مەزن خوارد نەکاری ئابووریەکی خورد چێکاش بۆ ناکو گەلی باشووری کوردستانی بدا ژیاندن گەلی باشوور دوی دەمێدا نیف مەعاش دەگرتن ینی هەگیتە مەهی €1000 دابنتە کرن €500 نیوی مەعاش قوتکردن ji عالم وی ساڵێ بە تەمامی ji 2014 و پێوە بێجا کرن چوا لێکردن هەر موچەیەک و دەدان هەر مەه چارەکێکی ویژی کێم دەکردن ئیدی وسا پێ هاتبوو میلەت دەگو تەنیا حەقی نان بدەن مە نان هەبێت تەنیا ئەس هەرم نان بۆی زارۆکی خۆ بکڕم حەقی وی بدە ئەم موچەژی ناخوازی وسا بەرگەلی باشوور هاتووە هەیە 2017 بەوی ڕەنگی ئانین 2017 ئەو بوو مەحەمیا دیت مەسعود بارزانی دەرکرد گو ئەف قاس حەساب شکەسی ڕناکەم ڕەفراندۆم چێکرد هەر کەس ژێرا گوت نەها نەدەمیویە گونا ئەزێنەها بکەم و ئەو قاس حەسابژی شکەسی ڕناکەم ڕەفراندۆم چێکرد سەدی پێنجی ئاخا هەرێما باشووری کوردستانێ چوو مەعاش چوو هەر تشت چوو ینی ئیدی خۆسەریەک و وی دەمێ وەکە دەوڵەت تەعاملێک و دکرێن ڕایەدارین وڵاتە دەهات لە هەولێرە پیادە بوون بەوارە ڕوودەنیشتن وەکە دەوڵەت معاملە دەکردن ئەف هەممی نەما و خەلاص بوو ژووی چاغی و پێوە ئەم نەها ڕایەدارین باشووری کوردستانێ دەچن بەرلەنگی بەغدایە دسەکنن ji بۆنە مەعاشی مەهێکی ژوارە سرف بکەن یعنی ئەم نەها دەماها هەشتێدانە ئەف سەری سێ مەهایە ڕایەداری نیەنەکە و قەدەپە لە بەغدایە لەبەر عەرەبین بەغدایە خۆ قوربانی وا دەکەن ji بۆ مەعاشی مەها 6 بدەن گەلی باشوور مەها 8 دانەم دەکەوین مەها 9 کارزان مانەیە معاش لە باشووری کوردستانی گرنگیە معاش چقاس هەیە یعنی ژالیە سۆسیۆلۆژیک vê dipirsim milletê me başûrê Kurdistanê normal îdare xwe çi dikin heqeten pir însan hene girêdayê wan meaşane بەلێ مامۆستا زعف هەنە ئینسانی یەک و مۆزەفن بە تایبەتیژی و ئەو کەسێک و بە ساڵا خزمەتکردنە و نەها ئەو بوونە تەقاعود بوونە بەڵێ ئەوژی ناودانە هەمی کەس ئەو کەسێک و تەقاعود بوونە بە تایبەتیژی ئەبانازی سەقەتن یعنی سەقەتێکی لە باشووری کوردستان ینی جارنا مێژی مرۆڤ سەکنێ کەسێک و گازینە گازی یعنی نەکارێ کاژی بکە لنگی ویتنە دەستی ویتنە چاوی ویتنە نەزانچی مەهی 150,000 دینار دەگرێت 150,000 دینار ناکە $100 یعنی بیلە ئەو 150,000 ژی نەها نایەدانین بۆی وە بۆی گازیە ئیدی بەحەس بێنە سەر کەسێک و اختیارن و بە ساڵا خزمەتکردنە نەها کەسێک و کاری دن نەکردە تەنیا لە کارمەندێکی دایرەیەکینە ئێوانە ڕاستیژی ژیانەوە هەممی سەر وی موچێک چما کارزان چما başûrê Kurdistanê dewlemet nabe çima beriya çend sala gotin başûrê Kurdistanê dibe Dubayya rojhilata navîn û mezin dibe dewlemend dibe
چی بوو سبب ku ji nişkeva wisa bikeve û ew projeya xwe ya Dubayî bûnê pêk neyne? مامۆستا ez باوەرم ڕایەدارین باشووری کوردستانê çi planekî wayî bi Dubeyîkirina başûrî Kurdistanê tune bû. Tenya ev reklamek bû ji bo hilbijartina dihatkirin, gotinek bû bo hilbijartina dihatkirin. Adin jî pareyek û geha destî rayedارên başûrî Kurdistanê pareyekî bevî rengî bû ku mexabin niha berpirsên başûrî Kurdistanê hemî milyardêrin li ser astî Rojhilata navîn de. Yek ji we Nêçîrvan Barzanî navê wî di lîstî herî kesî milyardêr ya Rojhilata navîn de ye. Bavel Talebanî û Qubat Talebanî û Mesrûr Barzanî herî yek niha zarokî we xwedî televîzyonekî ye, kanalekî televîzyon. Ku her kanalekî televîzyon Belkî xebitîne, belkî maaş girtine, belkî qezenç kirine, belkî bi keda xwe dewlemend bûne, ama wext şikwanîne. Mesela ji ber ku ji Kurdistanê re xizmet kirine, wext çawa dîtine ji bo xwesa qezenç bikin? yani pirseke yani bi rastî Li Ewropayê ne ê min 35 sala li Ewropayê me, yani ez nebûme milyoner jî, nebûme 100,000 jî min kom nekiriye serhev û 35,000 jî bi şev roj dixebitim hem jî li Swîsre. Ama li derekê rojata navîn merû bi keda xwe bixebite çawa dikare be milyoner? yani pirs ev e mamosta pirsî mezin ya ez carna binêr tiştekî ecîb pir ecîb e li hîç cihekî dinyayê de tu nabînî. Lawî Mesrûr Barzanî xwedî zankoyekî ye, xwedî kanalekî televîzyona ye û ew zankoya ku ew serokî ye di nav zankoyê de dixwêne. Telebe ye di zankoyê xwe de û dawiya salê dibe yekemînî zankoya xwe. Hîç cihekî dinya de tiştî wisa mumkîn e gelo. Ez nizanim hevalê me fehm kirin fehm nekirin. Binêrin. Camerêkî heye gence diçe mektebê, diçe zanîngehê qaşo. Zanîngeh ya wî ye, di dawiya her salê de bi xwe dibe yekemîn di zanîngeha xwe de û ew qas pereş ku aniye ji bo bibe xwedî zanîngehê jî em nizanin. Zanîngeh mamoste belkî ew xwendevanên ku tê wên derê ew pere didin zanîngehê, ew didin wî. Ew jî dibe. Yani rast e mirov dikare bi zanîngeh bibe milyoner û ew jî dikare bibe yani. Ama mamosta insanî ku li dinyayê de zanîngeh vedikin profîsorin. Baweriya min bi vî rengî ye yani. Kesên ku kûr bûne di nav tiştekî de, di nav fikrekî de, di nav evekî de dikarin zanîngehê birev bibin, bibin serokî zanîngehekî. Karzan emenekî meselê ciddî şîrovê bikin. Milletê Kurd çima xwesa xwedî tehemûl e li hember rêveberên xwe? Ez fehm nakim. Mamosta başûrî Kurdistan Li deverekî dünya alem dizane. Wextê ku rêveberên wî dewletî ji millet dewlemendtir be, tê de problemek heye, nakokiyekê heye. Milletê Kurd di nava xwesa feqîrî xîzaniyê de. Dünya alem dizane ku milletê Kurd di şoreşan de êşên pir mezin kişandin. Ên seqet bûn, ê zarokê xwedan weke pêşmerge hêjî. Wextê ku Daeş êriş dike nabêje filan kes ji malbata Taleban ye, filan kes ji malbata Barzan ye, kî Kurd be, kî pêşmerge be diçe li wî dixe ew dibin hedef. Çima dihata Başûrê Kurdistanê yani bütçeya Başûrê Kurdistanê bi edalet wekhev nayê parvekirin di nava millet de. Çima di nava dünya alemê de, di nava xwesa dewletên Ereb de em nabin numune. Wanan me aciz dike, em hêrs dibin. Va ji bo Rojavayê Kurdistanê jî derbas dibe. Rojavayê Kurdistanê sibê du sibe Mazlûm Abdî eger ji xelkê dewlemendtir be, pêşî ez ê li dij derkevim. İlham Ahmed eger ji xelkê dewlemendtir be, Salih Müslüm ji xelkê dewlemendtir be, pêşî ez ê li hember derkevim. Çima tehemûla me heye li hember rêveberê me Karzan? Mamosta milletî Başûrî Kurdistanê zav tiştek kişandin. Di salên yani ji roja ku min çavê xwe vekiriye êdî bi hesbêne heya roja îro sala heştîye de yani min temamî dî Malbatekî bê şehîd tune ya. Malbatekî bê şehîd tune ya. Yani hemî kes bi dehî cara malî wî şewtiye, cihê xwe hêştiye û reviyaya çûye, gundê xwe hêştiye û çûye,
بێژم ینی ماڵباتێدا ئینسانە لێ ئەدام بووە ئەنفال بووە ینی دەردەسەریەکی پڕ زێدە دیتنە بەڕاستی تشتێک و دیتنە و نەدیتنە نەمایە و چەند جاراژی لە پێش چابی هەمی دنیا ڕەڤە ساڵانەوە تو یەک چێ بوو هەری داوی نەوە تو یەک هەممی گەلی باشووری کوردستان ڕەڤیان هاتن ئیرانی هاتن تورکیای هاتن بەری خۆدانوا دەڤەرە نەها ئەڤ میلەت پشتی و ڤەگەریا ینی سەرهەڵدانێکی چێبوو میلەت گوش بۆی بی سەرهەڵدانی هەر چیش دەستی من وەرێ ji بۆ سەرکەتنا بی سەرهەڵدانی هەر چیش دەست من وەرێ ئەمێ بکەین یەک ژوا باڤی من وی دەمێ مامۆستا بوو 3 ساڵە بێیک و دینارێک مەعاش بگرێ 3 ساڵە دچوو مەدرسە ئەوی خۆشی دکرد هەممی دەرسی خۆشی دەدا پارەژی نەدەخواست هەممی مامۆستا وسا بوو نەیەک مامۆستا قەزدا من هەممی مامۆستایی باشوور بەرکووی چاغێ ژگەل ڕاهات گوتن مە شۆڕشێک کردە سەرهەڵدانێک چێ بووە ئەم ji بۆنا سەرخستناوی شۆڕشێ ئیمکانیەتی مەزعیفە گەرەک حەیاک و ئەم سەر لنگی خۆ دەگرین گەرەک گەلیمە ئالیکاری بەمەرا بکە گەرچەکدەن گەلی باشووری کوردستان بە هەممی ڕەنگی ئالیکاری بە وا دەسەڵاتداریە باشووری کوردستانی ڕاکردوی چاغێ هەیە 5-6 ساڵاژی کەس تشتێک ژە حکومەتێ نەدەخواست کەس نەدەگوت چمە جادەی من تنێ چمە ئاوی من تنێ چمە کەهرەب تنێ چمە نزە کەس تشتێک نەدەخواست کەس هەیە داوی پشتی سەرهەڵدانێ بە 3 ساڵە پشتیک و هەڵبژارتنە یەکەمین یا پەرلەمان تۆیە چێ بوو ئیدی ئەفکەتن ناوە خۆدا یەنەکە و قەدە بە شەڕێکی براکوژی چێکردنوی چاخێ نێزی 4-5 ساڵە و شەر دەوام کرد داوی ئەمریکاوە لە هەفانی ئەیمە خابن دوی شەڕێدا 20,000 جوان هاتن کوشتن 20,000 جوانی باشووری کوردستان دەنابەرە یەنەکە و قەدە پێداهات کوشتن چەند هەواڵی من دوان شەڕادا هات نەکوشتن چونە یەک ڕابوویە سیلاح ڕاکرێش بۆی وی و یەک ڕابوویە سیلاح ڕاکرێ بۆی وی دوی دوو نەمێدا ینی ئەژی ژوا جوانە بووم مەدەڤژ مەدرسەی خۆ بەردامە گوت مەدرسەش بۆی چی هەنیش وڵات هەمی شەڕە خوێندن دوێ چیش مەرە بێنێ ینی دەڤژ خوێندنێ بەردەدان عالم هەمی بێ هێوی بووبوون پشتی گو لە هەفکردنێ دی عالم پچێکی سەرخۆڤە هات گوڤایە بە شەردان سەکنادن بەلکی ئەوانە چێ ببن ئێدی ژوی چاغێ و پێ بە حەیا ڕۆژایی ڕۆ میلەتی باشووری کوردستان دەبێژێ ئی ساڵنا ساڵێکی دن بەلکی سەرخۆڤەوەرن بچێکی فام بکەن بچێکی ئەو بکەن هیناژی مەخابن ڕایەدارین باشووری کوردستانێ خراپتر دەبن باشتر نابن یعنی ئەس تەخمین دکەم وێ ڕۆژێکی پر نێز وەرێ کوەڤ میلەت تشتێک و بەسەری وی ملەتی ئانینە وێ میلەت بەسەری وا بینێ جاریدە ئەس تەخمین دکەم دەمێکی نێز وێ ئاتشتا چێک بێ لە باشووری کوردستانێ و ڕایەدارین باشووری کوردستانێ بێمنەتن لە هەمبەر گەلی خۆ بێمنەتن لە هەمبەر ئەو کەداکووی گەلەیش بۆی وا کردیە وا ئانیە لەوێ دەرێ هەر ساڵ هەر جار دەماکو هەڵبژارتنێکی چێ دەبێ ئەف قاز دەرە و دەگرن دەستی خۆدا و تێنن سەر ئەکرانین تەلەڤیزۆنان نیشانی وی عالەمی دەدەن ئەمێ وسا بکەین ئەمێ بەبی ڕەنگی ئەمێ کاهرەب چێکەین ئەمێ ئاف چێکەین ئەمێ جادە چێکەین ئەمێ نەزانم چی چێکەین لێ مەخابن شتێک وەم دبینین تام تەرسیویە ئەمێ موچە چێکەین ینی ڕاستی میلەت ئیدی وسا پێهاتیە ئەو سوسیال میدیایە و لە باشووری کوردستانی دەمەشێت تەنیا حەنەکردنە بە ڕایەدارین دەسەڵاتدارین باشووری کوردستانی ئەو قاستشتی نەڕاست لە هەمبەر گەل گوتنە لە پێشیا کامێرە ڕاستە ڕاست بە میلەت ڕات دەرەوکردنە پشتی هەفتەیەکی تشتێکی دن دەرکەتی ئۆرتێ میلەت جێرەانیە تە دۆ وسا گوت ئیرۆڤە دەردەکەوێت یعنی تشتی عەجایبە مەسەلا کە کارزان ئێمە ئەم نە لە دژی ڕێڤەبریە باشووری کوردستانێنە ئەم ئالیگرێ وانە دۆستێ منە هەواڵێ منە لێ تشتێکی ئەم دخوازم خۆرتێن ئیرۆ یەک کوردان تشتە کو دخوازم لە هەرمێکی مە دەمۆکراسی هەبە دەمۆکراسی چییە هەر گەنجێکی کورد دەما کوژ ماڵباتە خۆ دەرکەت مەکتەبە خۆ خوێند دەبێ کارەبە ببە نامزەتی وەکیلتیت بە نامزەتی سەرۆکەتیت بە مەسەلا چما کارزان ji başûrê Kurdistanê ye karzan heqê te heye tu bibî namzetê serokkomariya başûrê Kurdistanê مامۆستا جارێکی ئەستنێ میسالێکی بینم یەک جارە
Mesela çi firqiyete û bafil çi firqiyete û Nêçîrvan Barzanî heye? Yani insanekî ji rêzê malbatekî rêzê çima nikare be namzet? Ez wî mereq dikim. İşte pirsî mezin ev e bixwe desaladdariyê li Başûrê Kurdistanê hemî tişta bixwe vegirêdane. Ji xeynî wa kes jê re tinêna pîrskirêk ev e na yeneke ji xwe re dibêje kî divê Serokkomariya Iraqê yê min e, yê yenekê ye. Xelas qedepe çê nabe bibe be Serokkomarî Iraq. Qedepe jî dibêje Serokê Herêma Kurdistanê yê min e. Yeneke û çi partiyê din û kes nekare bibe Serokê Herêma Kurdistanê ji xeynî mala Barzanî. Ew jî gerek ji malbata Barzanî be ha. Pîrskirêk ev e yanî. Ji padişahiyê xerabtir e ev sîstema rêveberiyê ku li Başûrê Kurdistanê heye. Gavadin te xwest tu numuneyekî bidî. Mesela insanekî ji rêzê bibe nikare be namzet. Mamosta salekî sala 2000 û çend bû hilbişartinekî çêbû 2016 bû tiştekî wisa bû baweriya min 14 bû 16 bû tiştekî wisa bû hilbişartinekî Herêma Kurdistanê çêbû ya Serokayetiya Herêma Kurdistanê namzetekî li Awisturyayê mamostayekî zanko ye vegeriya Başûrê Kurdistanê û yek jî li Londonê vegeriya got em xwe dikin namzeta Serokê Herêma Kurdistanê. Erê Di Orta Erbîlê de kêra wî li wî xistin tenya ji ber ku çûbû nava gel de geriya bû bi hêka lêxistin, bi lêxistin, işkence kirin di nava rastî bajarê de. Êrik poşîman bû ku çûye Kurdistanê. Poşîman bû ku xwe kiriye namzêt. Tehdîdî kuştin kirin. Got em ê te bikujîn xwe venekişînî. Yani ew welat wisa pê hatiye yani. Bûye ama welatekî ma pê gelek. binêre Karzan rewşa em tê dane girêdayê milletê me ye. Niha wextê ku tu qultiyê qebûl bikî herkes te weke qul dibîne. Tu koletiyê qebûl bikî herkes te weke kole dibîne. Tu çi ji xwe re dayînî wê muamelê li te dikin. Mesela ji kesê rayedarê herî peyebilendî artêşa Amerîkayê General Mark Milley çi dibêje? Dibe kesekî ku bixwaze hewl bide bibe dîktatör em naçin pêşiya wî son naxwin. Em wî hesab nakin. Baş e ji ber ku me biryar daye em demokratin em qirala qebûl nakin. Mesela ji ber vê yekê li hember Trump serî rakiriye. Yani mîna ku bibêje bila herkes hedê xwe zanibe ev der Amerîkayê tu îro hey sibê tuneyî. Herkes bi hilbijartinê tê serhikûm, herkes erka wî bi sînor e. Niha Karzan tamam me fehm kir hevalê me jî ez dibêjim mirov rast fehm bike baştir e. Em hewl didin demokrasiyê mantalîteya demokrasiyê li hemû perşeyên Kurdistanê bidin pêkanîn. Li Bakur jî wisa ye, li Rojava jî, li Başûr jî, her derê, Rojhilat jî. Niha bandora dewleta Tirkiye li ser Başûrê Kurdistanê çi qas heye di vê rewşê de? Ji aliyê îstixbaratî, ji aliyê aborî ve, ji aliyê siyasî ve wextê merov biçe Başûr dikare dewleta Tirkiye firq bike, hîs bike? Ez dikarim vî tiştî bêjim yên na li Herêma Behdînan bi timamî em serbazgehî dewleta Tirk heye yani. Serbazgehî wî heye, Qasa serbazgehî askerî dana. nakim. İstixbaratî û siyasî aborî gezîne. Askerî merov fehm dike. Yani mijî xwaz wî bêjim. Yani di aliyê askerî ve tê li Herêma Behdînan vane rehet dibînî yani serbazgehî Tirkiye heye. Li bajarên din heya li Bexdayê jî. Li her derekî nivîsîngeha bi navî vîzeya vevekiriye. Vîza didin yani vîzayê Tirkiye didin. Lê ew cê hemî cêyî istixbaratî ne. Mîtî Tirka tê de ne. Dûr de bûnî wa heye. Belê li hinek ceya kêmtir dikarin hatin çûndina xwe bikin li hinek ceya zêdetir. Di hewlêrê mesela bi timamî rehet dikarin bigerin, biçin, bên çi bixwazin bikin. Li Kerkûkê jî niha bi rengekî ji renga bi vî rengî ne. Li Bexdayê jî aynî. Lê li Slêmanî ne wisa ne. Li Slêmanî mirov nikare hal hereketî wa pir rehet bibîne yani.
یاژی پڕ ڕەحەت بکاربن وەرن هەڕن شتی وسا پڕ کێمە لە سلێمانی لێ ئەبی خۆی چێکردنە ینی وەکمە دیت بەرێژی هەبوو ینی بەرێ هەرکەزانی بوو چەند جاراشی پەکەکە بەڵاو کرد و گروپی خۆی یا سیخورتی ئاواکردە دناوگەلدا کەتنە ناوا گەلدا و بەڵاو بوونە مخابن ینی هەنێک کەساژی ji ber rewşa abûriyê Başûrî Kurdistanê ew rewşa ku me behs kir di pêşiyê de ji ber vî rewşa abûriyê yanî pişta xwedane ber vî meseleyê hinek ji wan hatine girtin niha di ber dadgahkirinê de ne hinek kesên ku bûne ew sêxurî qebûl kiribûn berê hinek ji wan hatin girtin niha di zîndana de ne û îtiraf jî kirine ku mixabin îtiraf kirine ku belê em مەسی خورتی ji بۆی دەوڵەتا ترک کردیە و بە vî rengî hemî çîrokî xwe jî behs kirine lê mexabin ev tişt heye yanî belê heye dewleta Türk hê li abûrî ve jî karîgeriyê wî zêde heye niha tu diçî sûkên Herêma Başûrî Kurdistanê de ji Silêmanî heya her derekî te diçî yanî berhemê ku te dibînî piraniya wî erê li aliyê Silêmanî piranî berhemên îranî di nav sûkê de dibînî lê ya Tirka jî ne hindik e bi taybet jî niha pirîskirêk ev e li Başûrî Kurdistanê te diçî cil dikirî pêlav dikirî her tiştê ku dikirî divê eslî ye ya Tirka ye divê eslî ye yanî divê ya herî esl e ji ber ku ya Tirka ye divê mesela li sûkê de bi vî rengî ji millet re tê gotin yanî ev çend fotoğraf bûne ka deqekî hûn dibînin nehevan temame ev çend fotoğrafê nû ne Heyeta Rojavayê Kurdistanê li Silêmaniyê hevdîtin pêkaniye be bafil Talebanî re ev jî heyeta yenekî ye hûn dibînin ev jî diyarî pêşkêşî hevûdû dikin mesele bi vî şeklî ye me xwest em nîşanê we bidin tu çawa dibînî ev serdan ji bo kîjan armancî bû Karzan Mamosta serdan ji bo tevlîbûna ew heyeta Rojavayê Kurdistanê li ew ye kongreyekî li bajarê Silêmanî çêdibe kongreyê Partiyên Sosyal Demokrat bi pêşengtiya yeneke ev kongre çêdibe vêca rayedarên Rojava jî dawet kirine vexwendine ji bo vî kongreyê ew hatine bo vî beşdarî wî kongreyê bibin wê dû sibe dest pê bike du roja bawerim dewam dike lê tiştekî balkêş hebû îro de sosyal medyayê Başûrî Kurdistanê de pir deng vede dema ku Salih Muslim diçê ser gorî Mamcela Talebanî di vê derê digirî girîna wî jî pir bû yanî bi rastî di sosyal medyayê Başûrî Kurdistanê de wisa belav bû ev giriyê Salih Muslim ne ji bo Celal Talebanî û ne ji bo çi kesî ye ev girî ji bo gelî Başûrî Kurdistan e divê yanî wisa tê bixwendin dibêjin kî Salih Muslim ji bo rewşa ku niha Başûrî Kurdistan têda ye ji bo wî giriye ye ne ji bo Celal Talebanî giriye ye ji ber ku ev rewşa Başûrî Kurdistan bi kedekî mezin hatiye avakirin em lê godar nivîsa wî jî balkêş bû nivîsa wî jî ew nivîsa ku li ser Tirba Mamcelal nivîsan bû defterê yadgariyê de nivîsandiye her kes diçe li vê derê li vî defterê de tiştek de nivîsêne yê Salih Muslim nivîsandiye nivîsandiye di rewşa ku niha ew komploya ku ser gelî Kurdistanê heye hebûna te pir
نبوناته كيما كما سيكي مزنا نبوناته لي ام سوز ددين دسر رياكو تو ريبر ابو بليكريا امي پیش روژا کردستان آسایشا پیش روژا کردستان بپارید. اری گلکی هستیاره دیگری سانکی مینا کج حال ما کردارا بگیری نه تنی باشوری کردستانه ایرو حال ما هر دری هنکی امد زحمتی دانه ریو ریبازی کی بر به پیش روژه و پیشیا ما هنکی تاریه جی خویاد که تام نوکریه جی gerek listik hene komplo hene liser başuri Kurdistanê jî li ser Rojava li ser Bakur jî kan binirin ber bi ku derê vetişe karzan wekî din di herqê başûrê Kurdistanê de merû çi dikare bibêje tiştê ku em nizanin tiştê ku miletê me Bakurî Rojavayê merex dikin ku haya me jê tune tenê hûn di nava xwe de dizanin sew sirê başûrê Kurdistanê çi ne wekî din والله باشوری کردستان مثلا پر اوه ما مستا اوه کی مدیا کی مزن یعنی چه جهانی کی مدیا هاتی آواکرین لباشوری کردستان ده جهانی کی پر جدایا هیچ لمدیایی چه کسی ناچه لمدیایی چه جهانی کی ناچه Kanal 8 hatiye avakirin ne xirabe ez dibînim dişopînim çi waye ما مصدمه کو دبی ناکوکیه ناوری دەسەڵاتداریە بە هەفتوو بەدرشێن مەخابن یانی اینا ئەف چەند ڕۆژە پشتی ئەف هێرشێک و لە سلێمانی چێبوویە یا ژێم ئەف شەڕێک و چێبوویە ئیدی شەڕێکی بڕاستیژی هەم ji بۆی هوندوری باشووری کوردستانê هەم ji بۆی چار پارچەی کوردستانê هەم ji بۆی ئیماژێکی دا دنیای دەرڤە ئیماژێکی پر خراپ بوو دە 100 ساڵە 21ەمیندا دە ڕۆژێکی وسادا دە دوونەمێکی بەبی ڕەنگیدا ئیماژێکی پر خراپدا لێ مەخابن میدیای باشووری کوردستانê لە جەیەک و بێ سەرکۆنەیوی تشتی بکە لە ئالیە کەناڵ 8 پشتەوانی لێ دکا و جەنازەیان نیشان دەدا و گرتیان نیشان دەدا دیمەنین پیس ڕێژ نیشان دەدا یەک و لەوێ دەرێ هاتیەکردن کەناڵین دن یە کەدەپە و یە دنجی ئەوانە دچن یعنی وەکە تشتێکی پر سلێمانی پر خراپە ji ber wî ئەف تشت بسەر سلێمانی هاتیە ڕایەدارین و لە سلێمانیە بڕێوە دەبن هەگی ڕایەدارین هەولێرێ بانەوێ وسا نەدەبوو یعنی تشتین پر سڤک بەسیت نقاشین پر بەسیت دکەن سەر ئەکرانی خۆدا هەفتوو تۆمەتبار دەکەن بە تشتی پر بەسیت یعنی باوەڕیاتە هەیە ئیرۆ دە قەناڵێکی یەنەکەیەدا راپۆرێکی سێر چێکریە سەر ئاوا میدیا تەبی تشتێکی خراپ کریە میدیای خراپن میدیا بۆ خۆ میدیایەک لە باشووری کوردستانێدا هەیە خراپە ئاوا میدیا چییە لیستێکی دەرخستیە 25 گەنج جوان سوورەتی وا بەڵاف کریە هەمی ئەبقا سوورەتی وە دەبێ وانە ونداینە ئەوی وا ناخویە یەک ژوا دەرکەتیە لە ئەڵمانیا ئەمریک دەبێ یا و لای ڤەدەکە دەبێ ئەس لە ئەڵمانیا مەتر لە کوی دەرێ ژمن ڕادبێژی لە لەزار ئەزووندا بوومە ینی تعیب ناکەی شەرم ناکەی یەک نزانم لە کوی دەرێ دەردەکەوێت یەک لە بەغدا دەردەکەوێت هەر یەک لە دەرێکی ئەف جوانین فەقیر تشتێک نەکردنێتە چما بە میدیایەکی وسە خراپە دچی ئینسانە سڤک دەکەی قەزدا من چییە یەنەکەژی لە هەمبەردا دیمە ناکو بەڵاف کریە ژێ ئەو میدیارە دەبێژێ دەبێ گوتنێکی شێخ ڕەزای تاڵەبانی تێنێ بەم ئۆرنەک ینی گوتنین خراپە بڕاستی وەکە دەبێژێ شعرێکی بچووشکە ئەمە گوتنین نەژر ڕێزێتەدایە دیجا ژوی میدیای ڕادبێژێ ینی میدیا سڤک بووە لە باشووری کوردستانê مەخابن لە جەیەک و زانیاری بەگۆزن لە جەیەک و پێشەنگتیەش بۆی جوواکێ بکەن لە جەیەک و بکاربن جوواکێکی بڕاستیژی هشیار ئاوا بکەن یاژی جوواک وسا لێ بکەن و داخوازیە دیموکراسیەکی بکە هەریکێ داخوازیە دادپەروەریکی بکات لەناو هەرێما باشووری کوردستاندا nikare çê bibe mesela ew qasa karsazên milyoner milyarder hene ji bilî rêvebirên yenekê û pedekê em zanin saziyên îro yên heyê ên meşhûr ya yên yan aydê rêvebirên pedekê ne yan aydê rêvebirên yenekê ne ê serbixwe çê nabe gelo mer û nikare çêke
مامسانێک میدیا چێ بوون بناوی سەر بەخۆیدا دەست داوێژنێدا ینی دەست داوێژن نابوادا ئینسانی خۆڕێ دەکەن خەرا دەکەن نزان هەنێک میدیا چێ بوون لە باشوور بڕاستیژی هەنێک کەس کاری باشکردن مەسەلا NRT دەمێکی پر باش خەبەتی لێ دەستی خۆ داوێژنێدا ئەو ئینسانێک و هەنە لەوێ درێ بنج خۆرا پارەیەکی زێدە دەدەنێدا ئەو ئینسانە ئیدی هەمیش بۆی پارە دچن جێموە ئیدی ئەو ئینسان پشتی و چون جێموە بڕاستیژی زمانی وا خەرا دەبێ حرەکەتی وا خەرا دەبێ گوتنین بەسیت لەسەر ئەکرانێ دەردەکەون پێشبەری گەل ینی باوەڕیات هەبێ عالم هەیە نویساندیە لەسەر سوسیال میدیای خۆ هەممی ئەوارە ناوی واژیدایە ینی ئەو کەسێک و هەر ڕۆژ مەسەلا دەکەبن پێشبەری گەل نوچا دەخوێنن یاژی سپیکەرتیە دەکەن دەبێ قوربان هەگی ئەو تشتێک و تەش مەرا دەبێژی دەستپێکی ژ خوشکە خۆرا بێژە هەگی ئەو کاری قبول بکە ئەنجا وەرە بینە پێشبەری گەلی باشووری کوردستانێ یعنی ئیدی میدیا و ساپیاتیە جواک ئەوسا لە سوسیال میدیایەدا ژێرە دەنویسێنێ ینی بەخابن بڕاستیژی تێواتەیەک و ئیتیبار نەمایە ئیتیبار مەرو باوەری پێناینە حیفە ڕاستە دەردێ me Kurdanê hema hema li her derê wisa karzan van demên dawî em dibînin di rêwîtiya ber bê Ewropayê de kesên ku jiyana xwe ji dest didin di wan keştiyên ser deryayê de hewalatiyên başûrê Kurdistanê hene gencên me ciwanên me çima derdikevin ji başûr gelo مامۆستا دۆست ئەڤە پرسکرێک ئەڤە وەک مگو لە باشووری کوردستانێ ئینها هەر ساڵ هەری کێم 10,000 کەس خوێندنا خۆ خلاص دکەن لەوێ درێ کەسێک و خوێندنا خۆ خلاص دەکەن تاعین نابن یەک حکومت نەکاری وا تاعین بکە ژبەرکو ئەو موچەی کارمەندی دن نەکاری بدە چەوە یان و بخاجی وا تعیین بکە ژبەر تعینات سەکنیە چەند ساڵە سەکنیە 2015 بە باوەڕم سەکنیە هیچ کەس تعیین نابێت 10 ساڵە کەرتی تایبەت ژی کەرتی تایبەت یەک لە هەرێما باشووری کوردستانی هەیە ئەو کەرتی تایبەت پرانیەوە بە موچەیەکی کەم ئینسانە دەدەن شۆڵاندن ئادن لە پێشیە ینی ji bo naku karmendekî bênê ji başûrî Kurdistanê bê pareyekî mesela mehê $400 bideye de karkerî din hene ya welatên biyanî hene ku bi $100 dixebitên karmendî biyanî hene na rêdanekî mesela ji welatî Bangladeş zaaf karker hene ji welatên din karker tên divê derê dixebitên bi pareyekî kêmtir li ciyê ku yani $400 bida ciwanekî başûr ve $100 Bangladeşekî bida xebitandin ya jî kesekî din bida xebitandin ew yani ew yek sebeba ez nabêjim ev tiştek ku ciwana dikin rast e welat dihêlin û direvin lê ev aliyekî ekonomî aliyê din heye ku azadiya raderbirîntinê li Herêma Başûrî Kurdistanê niha ciwanekî nekarê rehet xwe beyan bike tiştê hundirê xwe yani mesela ji vî siyasetê nerazî me ji vî siyasetê razî me û nekarê xwe elan bike yani azadiya wî tinê azadî snûrdarkiriye tê gerek li gor ciyê ku lê dimênî li Silêmanî gerek tê gor Silêmanî gotinî xwe bikî li Hewlêrî gerek gor Hewlêrê gotinî xwe bikî çê nabe ji wî pêvestir tiştekî din bêjî tê werî girtir tê ev ciwanên me ya behdînanê ev çend salî waya de zindanê dane ji ber ne tiştekî yanî 4 sal û nîv şêrwanî di zindanê daye buhaneyekî jê re çêkirine gerek hatiba berdayîn bî mehê niha 4 sal û nîvî din jê re zêde kirin yani rojnamevanekî ha tiştekî nekiriye yani tawanekî mezin nekiriye însanan nekuştiye tadayî li kes nekiriye yani belgeyek tinê de ortê de mesela rojnamevanekî ser çi hatibû girtin berî çend sala di mala kalkî wî de tapirêkî hebûye ew ku pê çifteyekî hebûye ew çifte jî kalkî wî maye jê re di mala xwe de helwasiye û çifte naşoxle jî ha fîşek jî bixêye de naşoxle ser wî çifteyê wî girtine wî xistine zindanê de yani buhane çifteyê ha
يعني قەزا من چییە ئازادی تنێ لە هەرێمە باشووری کوردستانê ev دوو tiştê pir giring in adin jî li başûrê Kurdistanê mamosta ev kesên ku bi rastî ciwanên ku li vê derê ne êdî tiştekî ku elmandinekî ku li cem wan hatiye çêkirin ew bo xwe berpirsên başûrê Kurdistanê bo xwe diçin însana dişên jwara ku wa derxin derveyî herêma Kurdistanê yanî baweriya te hebe qaçaxçiyek û wan kara dikin însana derdixin derve bi rayedarên herêma Kurdistanê re dîrek girêdayîne bi hev re dixebitên û bi hev re wa derdixin. Asteya perwerdê çawa ye? Entelektüelîzm, pêşketin, zanîn yani ciwanên me yê Başûrê Kurdistanê ji ilmê cîhanê dikarin fayde bibînin heqeten. Mesela yekî pirsiye dibêje 15,000 xwendekar derdiçin ji her sal ji zanîngehan bawer dikim. Divê ev nekême ji bo Başûr gelo. nekême ev tenê yekû zankoya xelas dikin mamosta tu zankoya bi vî rengî yanî anca xwe qasa bê. Normal e tu dibêjî. Belê yanî belkî zêdetir bê jî belkî bigî jî 18,000 jî ama ev 18,000 însan wê çi bikin çî dikarî wa bigirê cem xwe yanî mesela çi evekî ya heye mesela ev şeş me heye doktorên ku doktora xelas kirine yanî dikarin biçin xestê doktortî bikin ha va însana her roj li Hewlêrê û li Slêmaniyê kom dibin divê em doktorîn me doktorayê xwe xelas kiriye çima min naxin ber karekî li xesteyê de nerazîbûn nîşan didin wa nagirin serkar dawî wê ew însan aciz bibe wê ya welat bihêle û bireve ya jî bi rengekî ji renga rêkek bibîne ku ji wî welatî derkeve yanî mixabin pîrozkirêk ev e mamosta niha di Başûrê Kurdistanê de wisa li însana tê kirin ku hegî kar bi dest te neket herî dawî were bibe çekdar çekekî dida destî te bibe kesekî biparêze mesela malî kesekî here ber derî filan kesekî biparêze bekçêtiye bikey û dawî jî bi rengekî ji wan renga tê werî kuştin wekû ew bûyerê ku li Slêmanî qewmî tê di bûyerekî wisa de werî kuştin û her kes jî yanî ji xwe biherî yanî dawî ev e însana naçarî va tişta dikin ev însan hemî jî ne mecbûrin yanî bi rastî jî bibe çekdarî partiyekî heya niha çekdarekî Kurdî çê nebûye mixabin xwezî niha artêşekî Kurdistanê hebaya artêşekî herêma Başûrê Kurdistan hebaya ku hemî partiya di nav de bûne yek artêş be artêşekî ku axa Kurdistanê parastibe ne ku desaladariya partiya parastibe hêzek çêbibe hêzeka Kurdistanî ku axa Kurdistanê herêma Başûrê Kurdistan ya jî alîkarî dawe parçeyê dinî Kurdistanê hêzekî wisa hebe lê mixabin niha ême hêzên qedepe û hêzên yeneke heye asayîşa yeneke û asayîşa qedepe heye destgehê parastiniya qedepe heye destgehê zanyariyê yeneke heye yanî hemî tiştî me bûye partî hemî tiştî me bi ser partiya ve parve bûye yanî baweriya te hebe mamosta li hene însan bi hezara însan hene divê li Slêmanî newêrim heya Sînûra Hewlêrê herim bi hezara însana jî li wî alî bi aynî rengî dibêjin yanî tiştên wisa cudabûnekî wisa parçebûnekî wisa di nav Başûrê Kurdistanê de ev partiya eva kirine kî însan êdî baweriya kesî bi yek tiştî wa partiya nemaye êdî wisa pê hatiye niha ev bûyerek ku di qewmên hemî kes şubheyî mezin li desaladdariyê dike desaladdariyê ketiye bin pirsekî pir mezin de bawerî bi desaladdariyê nemaye li herêma Başûrê Kurdistanê tiştê ku dixuye niha wê di van rojên werê de yanî belkî sibe ew hinek ihtirafat belav bikin ser ev bûyerê Slêmaniyê wê hineka bên ser televîzyonê wa bidin axaftin ser vî bûyerê ku tê payîn tiştê ku tê payîn ew e ku ser vî bûyerê qaşo Lahûr Cengî û Polat birayê wî xwastine bavek Talebanî teror bikin û ew kesên ku girtine niha ihtiraf kiriye bi vî meseleyê qaşo ew ê werê derkeve pêşberî
تەلەڤیزۆنا و لەسەر تەلەڤیزۆنە بێژێ من وسا کرد من خواست وسا بکوژم من خواست وسا بکەم بە قەماسیوی بکوشم نەزان چی نیەتەوە هەیە تشتێکی وسا بکەن ئیترافکاری بەێ ئەترافکاری پێ بکەن مەخابن ئەف بویەر لە ساڵی دوونەما حیزبی بەعزدا هەبوو لە هەمبەر کووردا داهاتکردن کورد دەگرتن دەگو بەلێ پێشمەرگا و ساژ من ڕاکریە و ساژ من ڕاگوتیە دەخستن سەر تەلەڤیزۆنێ و دوورای عدام دەکردن ناژی ئاینی تشتێک و ژ دوژمناگرتنە ئەو بۆ خۆ پێکتێن مەخابن با گوتنە زارۆکی ئەرزان ئەو جوورەیەکی بێڕوومەتکردنە ئینسانان نەتەنێ مەسەلا ئیترافکاریە ئەگەر گەنجێکی ببە دکتۆر ببە بژیشک ئەگەر نکارە بە کار ببینە تو زۆرەی لێ بکیش بوو ببە چەکدارێکی بەکچیەکی دەرەکی یعنی نەل گۆری پیشیا خواوەرە وەزیفەدارکردن ئەف ژی وەکە ئیترافکاریە بێڕوومەتکردنە ئینسانێکی مرۆڤ گەنجی خواوەختێک و بکە وی حالی حقەتەن ڕەوشەوی وڵاتی پەریشانە وەختێک و ئەم ڕەخنە دەگرن لەوان ڕێڤەبرێن خوا نەکو ئەم جوان حەز ناکەن ئەم حزورە ملەتێ خوا ئارامیە ملەتێ خوا سەر بلندیە ملەتێ خوا دخوازن ئەف حەقی مەیە حەقی ملەتێ مەیە ملەتێ مە دی حەق دکە پشتی وێ سەعاتێ سەر بلند بە کاردا نەزانم درێژ بوو لێ هەواڵێکی پرس دکە دەبێژە لە گۆر هەن ئاگاهیان لە زانینگەهین باشوور پەروەردە پڕانی بە عەرەبی تێداین ڕاستە نەڕاستە مامۆستا بە عەرەبی نینە تشتێک و هەیە زانینگەهی ڕەنگی چێبوویە بەرێ لە گۆر دوونەمە بەرێدا لە هەرێمە باشووری کوردستانێ زانینگەی دەسەڵات هەبوو یا حکومی هەبوو تەنیا هەر کەس لە ور دەخوێن ئامە خابن هەنێک کللتورێکی جودا چێبوویە ئەوژی مەسلەی کەرتی تایبەتە هەمی تشتی کردنە کەرتی تایبەت ینی مەخابن زناوەرم سەر کەرتی تەندروستیەژیش بۆی مەسلەیەش بەرک و گرنگە بەڕاستی گەرەک هەر کەس زانە بێ هاد باشووری کوردستانێدا بەرێ زانکۆیەکی لە باژاری سلێمانی هەبوو زانکۆیەکی لە باژاری هەولێرێ هەبوو وەب زانکۆیە هەمیژی گرێدایی دەوڵەتێ بوون یاژی ئەم بێژین سیستەما دەوڵەتێ مامۆستای هەری باش دەوەردا بوون نەببی ڕەنگیە زانکۆی ئەمریکی چێبووە زانکۆی نەزانم فەڕەنسی چێبووە زانکۆی کوردستان چێبووە زانکۆی جیهان چێبووە و باغڵی تورکیایە زانکۆی نەزان چەند حەب زانکۆی وسە چێبوونە هەر یەک بە ڕەنگێکی هەر یەکژی ئارمانجێکی وی جودا هەیە زانکۆی ئەمریکی کەلیمەی کوردی تێدا نایە خوێندن هەمی ئینگلیزیە یەک و دەچێ وێ دەرێ پارەژی دەدا ژخەینی ئینگلیزی تشتێکی دن ناخوێنێ زانکۆی سلێمانی یاژی یا سەلاحەدین ئەو بە کوردیە هەمی مامۆستای ویژی کوردن و بە کوردی خوێندن تێدا دمەشێ زانکۆی جیهانژی قاش و کوردیە ئەمە بە ڕێە تورکا بە هاتی ئاواکردن دوونەما خۆدا جەماعەت ئاواکرد بوون ئەو هینا دەوام دکە پرانیوی هامدانێکی ئەوسا تەشویقێکی دکەن ji بۆ ناوکو زارۆکی کووردا هەرن بە تورکی بخوێنن هەر ساڵ چەند حەبژوە زانکۆیە دەبەن تورکیایە لەوێ درێ کۆرسی ئیسمانی تورکی ژوارە بە دەکەن دەوەروا دەعلمێن تورکی وا بە دەگەڕێنن ئاخا تورکیایە پێدەدن ناسکردن جغرافیا تورکیا دیرۆکا تورکیا هەر تشتی تورکی بوا دەدەن ناسکردن و سایرە مەخابن لەوە زانکۆیادا پرانی جوانی مە ئیدی بەر بە کللتوری جوداوە دەچن ji کوردێنیە دەردەکەبن و کللتوری کوردێنیەش بیرا دەکەن یاژی ئەم بێژین دەماکو یعنی مە پڕ ژوا کەسا دیتێک و وازانکۆیا خلاصکردنا لێ هیچ کللتوری کوردێنی بەوەڕان نەمایە بڕاستی بخابن وسایە یانی من دیتیە من ئەنجام دیتیە بۆیە ژبەروی وسات بێژم ئادنجی کەرتی ئەف نەتەنیا ئەف مەسەلە لە کەرتی پەروەردەیەدا بەبی ڕەنگێنها نەتەنیا لە زانکۆیادا لە مەدرسەی زارۆکی بچوشک بە دەست پێ دەکا ئەف مەسەلە یعنی خوێندن بە زمانی تورکی هەیە بە زمانی فەڕەنسی هەیە بە زمانی عەرەبی هەیە بە زمانی ئینگلیزیژی هەیە ئینها پڕانی کەسێک و قاش و خۆ بە ڕەوشنبیر دبینن زارۆکی وا هەمی دەچن وە مەدرسەیە دەخوێنن زارۆکی خۆ دەچێن مەدرسەی بیانی دەخوێنن نەیا کووردە یعنی بە زمانی کوردی ناخوێنن و کەسین بەرپرسیار بەتایبەتی یەک زارۆکی بەرپرسیار نابینیتە مەدرسەی نۆرمالدا بخوێنێ لە باشووری کوردستان هەمی دشێنن وا مەدرسەی سپیسیال و زمانی کوردیش بیرا دەکەن و زارۆکی وە
کوردی نزانێک و مەزنجی دبن دشێن زانکۆی ئەوێ بە ئەنگلیزی و ئیدی هێدی ئەف کلتور وێ چەند ساڵین پێشدا وێ ئیدی ئەنجامی وی دەرکەبێ بڕاستی وێ ئەوێکی چێ بێ جیلێکی چێ بێک و ئەو جیل کوردیاوی پڕ سەقەت ببێ بە زمانێکی کوردی سەقەت وێ باخوێ وێ نە کوردیەکی پاقش پارا و باخوێ te basa tenduristiyê kir karta tenduristiyê te basa hin sîstemên kartan kir tu jî bibêje şikerme xwe di kertî tenduristî da jî mamosta pirsgirêkî pir mezin ev e di dûnema berê de li Iraqê û Herêma Kurdistanê bi giştî xesteyî bajar bi hemî rengî di xizmeta gel de bû bêyî ku çi tiştekî pê beramber ji ber ku dermanê ku dihat ji navendê dihat nava xesteyê de û bê belaj didan alemê yani tu tiktekî besît qut dikir ew jî tiştekî remzî bû remzî şte dikir niha ji demên piştî serhildanê û şûn de kertî tenduristî û salêkirin hêdî tebî gav niha kertî tenduristî bûye bi vî rengî doktorek û li nexweşxaneyî ya deselat ya ji ya hikûmetê dixebitê tiştekî ji bo nexweş naka tenya hebîn serêj didawa ji bona ku ew nexweşek û nexweşiyekî wî heye mecbûr e behs bibe mecbûr e nizanim herê ew ê bikirê çi dibêjin فیلم بگرێ یا ژی mesela ئەمەلیات ببێ نظام چی ببێ لەوا خستەیە ژوارە چێ ناکەن ئەف دکتۆر لە جێیدن لە خستەیەکی تایبەت کو بە پارەیە لەوێ دەرێژی دەوام دکا ئەینی و دکتۆرە کو لەوێ دەرێ دەوام دکا دبێژێت تێ گەرەک وەری وێ دەرێ هەری فەڵان تشتی فەحسی ژمرا بکەی بە پارە ئەینی هەمی لەوێ دەرێ هەیە بە پارەیە ئەمە تێ گەرەک پارەی وا هەمی تشتا بدەی و دچی جەم ئەینی دکتۆر لەور بە پارە ئاینی نەوەکەکو لە جەم حکومەتەیە لەوێ دەرێژ بەرکو بە بەلاشوی دبینێ ینی پارەیەکی کێم دەدا دبینێ هیچ شێرە ناکاو دکتۆر کەرتی تەندروستیژی بەڤی ڕەنگی لێکردە نها هەمی کەرتی دنجی بەڤی ڕەنگی لێکردە دەبن ناوی کو ئەvە کەرتی تایبەتە بازرگانی بەڤی ڕەنگی لێکردنا هەمی تشت دی وسا پێهاتیە بەڕاستیژی میلەت ئەون ینی میلەت نزانێ منها عالم بەحث دەکات بێ معاش بۆی چییە معاش بۆی نەخۆشێکی تا هەبێ لە ماڵێدا هەریکێ مەهی 150 200 دلار تێگەرەک بدەی دوو جارە هەری جەم دکتۆر 200 دلار شتە دەگرێت ئینسانێکی بەخۆ 500 دلار دەگرێت چەوە 200 بدا دکتۆر ینی تشتی عجایب لەوێ دەرێ بڕاستی ئەو میلەت زۆریکە ئەس پێم ناکەم چاوە ئەو قەس بەرخۆدانێ هەن ئاڤانتاژێن لە باشووری کوردستانیژی هەنێ کارزان مەسەلا بنزین مازۆت ئەرزانە مرۆڤ دikare rehetî ereba xwe dagire sêhet pir erzan e tiştê wisa مامۆستا بنزین jî li Kerkûkê 1 lîtr benzîn bi 450 dînar e li Slêmanî ku li çemçemal em bêjin nêzîkî weke ku çi qas bêjim yanî bi 5 kîlometre dûrî hebin li baş e di wî 10 kîlometrê de li wir bi 450 ye li vir bi hezar ye yani tam nîviye mamosta li Herêma Kurdistanê dû qatî bexda benzîn têfirotin bi şertekî li Herêma Kurdistan bi xwe ew petrol derdixa bi xwe paqij dika bi xwe dixa nav sûkê de û bexda jî bi eynî rengî dike bexda dibêje ez ji 450 dînar bi xwe qazanc dikim jê didim gelê xwe hikûmeta herêm dibêje çi dibê ez bi hezarî didim û ez hîna qazanc jê nakim çawa çi dibe yanî te bi xwe derdixî bi xwe paqij dikî bi xwe jî didî gel çawa jê qazanc nakî tiştekî ecayîb e yanî karzan mala te ava gelek spas gelek pirs jî hebûn êdî em pirsan nepirsin nadî hevan ew kontrolkirina nasnameyan li hin deverên başûrê Kurdistanê çê dibin ez ji karzan nepirsim ev meseleyên eskerî ne dewleta Tirkiye heta ku hebûna eskeriya dewleta Tirkiye heta ku li wê derê be ew ê gel aciz bike karzan ez hevî dikim di rojên pêş me de em hinekî meseleyên siyasî jî guftugû bikin ez fikra te di derbarê Rojavada Sûriyê de
milletê Kurd ber bi Kudrê ve çi lîstik komplo hene li pêşiya milletê Kurd. Bana fikrete merak dikim me wisa dest pê kir eger tu telefona xwe ser rast bikî rojên pêş me de wisa 2 hefta carê heftê carê em bikaribin bi te re bidin bistînin pir kêfxweş dibim. gelek spas mamosta. Ez keyf hoş bum. Mala te ava her evî karzan. Erhebin. Gelek spas çavim. Hevan az gelek ji were spas dikim ji bo tehemula we heta vê saetê hûman ji ber hin meseleyên teknîkî em mecbûr bûn hinekî dirêj bikin ji ber ku pêşî mîvanê me dereng hat. Êwe jî min peyamê we dîtin bi qasî ku ji destê min hat me pirsî ez xatir ji we bixwazim. Ez spas dikim ji bo hevalên ku bûne alîkar, bûne endam yan jî bûne abone ji bîr nekin vê sîstemê hinekî pêş xin abonetiya xwe endametiya xwe mala we ava her hebin.